Mwahisemo neza gukurikira Goodrich TV, tubaha ikaze muri aya makuru araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe, Ambasaderi John Mirenge yagiranye ibiganiro n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya Dubai Ports World Sultan Ahmed bin byibanze ku mishinga mishya igamije kuzamura urwego rw'ububiko mu Rwanda. Tuza kwerekeza mu karere ka Karongi, tubabwire ko abayobozi b'ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye basaba ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB kongera amahugurwa yo kunoza ubuziranenge bw'ibyo kurya muri gahunda yo kugaburira abana ku ishuri izwi nka school feeding. Tuza kwerekeza hanze y'u Rwanda, tubabwire ko Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko abantu bagera kuri 79 bishwe n'indwara itaramenyekana ifite ibimenyetso bimeze nk'iby'ibicurane yadutse mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu. Ikaze kuri aya makuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Leonce Tuyizere, ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bigirimana. Reka twanzige tubabwira ko Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko Ambasaderi John Mirenge yagiranye ibiganiro n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Abarabu cya Dubai Ports World Sultan Ahmed. Ibiganiro byibanze ku mishinga mishya igamije kuzamura urwego rw'ububiko mu Rwanda. Umwiza Arima. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko Ambasaderi John Mirenge yagiranye ibiganiro n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Abarabu cya Dubai Port World Sultan Ahmed bin Sulaiman. Ubutumwa bwa Ambasade y'u Rwanda ku rubuga rwa X bugaragaza ko abayobozi bombi bagiranye ibiganiro mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 5 Ukuboza 2024. Ambasade y'u Rwanda yagize iti ibiganiro byabo byibanze ku mishinga mishya igamije kuzamura urwego rw'ububiko mu Rwanda. Ikigo cy'Abarabu cya Dubai Port World gisanganywe imikoranire n'u Rwanda, aho cyubatse icyambu kidakora ku mazi magari cya Kigali Logistic Platform. Mu masezerano y'imikoranire amaze imyaka 35 Dubai Port World ifitanye na Leta y'u Rwanda harimo kubaka icyambu cya Kigali Logistic Platform no kurikirana imikorere yacyo umunsi ku munsi. Iki cyambu kikaba giherereye mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, kikaba cyaratangiye gukora mu mwaka wa 2018. Kikaba gifasha mu kubika ibyoherezwa n'ibiva mu mahanga mbere yo gukwirakwizwa hirya no hino mu karere u Rwanda ruherereyemo. U Rwanda na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bisanzwe bifitanye umubano uhamye mu nzego zitandukanye. Ibi bikaba bishimangirwa n'uko tariki ya 26 Ugushyingo 2024 urwego rushinzwe ubucuruzi n'inganda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri Leta ya Sharjah rwagaragaje inyota yo kwagura ubufatanye mu bucuruzi n'u Rwanda bagamije kwagura amasoko y'abacuruzi bo mu Rwanda no kuhakomereza ibikorwa by'ishoramari mu bihe biri imbere. None kandi u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bifatanya mu nzego zirimo ishoramari, ubucuruzi, ubukerarugendo, gutwara abantu n'ibintu mu kirere. Ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bwakomeje kuzamuka, dore ko mu mwaka wa 2022 bwageze kuri miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Umusaruro wihariye uruhare runini muri uwo mwaka n'uwaturutse mu mujyi wa Dubai. Mu mwaka wa 2022 kandi u Rwanda rwohereje i Dubai ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 514.5 by'amadolari y'Amerika, arenga miliyari 633 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe rwatumijeyo ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 144 z'amadolari y'Amerika, afite agaciro ka miliyari 174 by'amafaranga y'u Rwanda. Umwiza Arima, Goodrich TV. Umwiza Arima turamushimiye. Mu yandi makuru, mu karere ka Karongi abayobozi b'ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye barasaba ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB kongera amahugurwa yo kunoza ubuziranenge bw'ibyo kurya muri gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku ishuri izwi nka school feeding. Bertrand Nkundiye Eric arakomeza. Mu gihe gahunda yo kugaburira abana ku ishuri gutanga umusaruro ufatika urimo ko abana bataga ishuri umubare wabo wagiye uzamuka, bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye bo muri aka karere barasaba ko hakongerwa amahugurwa yo kunoza ubuziranenge bw'ibyo kurya. Uyu ni Nyandwi Joseph, umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya GS Bubazi mu murenge wa Rubengera, na Imanishimwe Areruya Celestine, umuyobozi wa GS Gashubi mu murenge wa Gitesi. Ku bigendanye n'ubuziranenge ni ingenzi ko abantu bose bumva ko bibareba, bityo rero bisaba ko haboneka amahugurwa mu byiciro bitandukanye, nk'uko tubona ko ubuziranenge buturuka mu murima kugeza ibiryo bigeze ku isahani ndetse n'umwana abifungura. Biza ko abo bantu bose bagendera muri uwo murongo, muri iyo linye y'ubuziranenge, bose babona amahugurwa ahagije kugira ngo haze kubaho ubufatanye kugira ngo ubuziranenge bube buri ahantu hose, kubera ko hari nk'ibintu bishobora kuza ariko kubera ubumenyi buke abantu ntibashobore kumenya niba ibyo bintu byujuje ubuziranenge. Twafata nk'urugero, niba haje ibishyimbo, ntabwo ushobora kumenya ngo ibi bishyimbo mbese
nibyo bikwiriye kugaburirwa abana ariko umuntu afite ayo mahugurwa byatworohera kujya tubisuzuma byose kandi neza. ayo mahugurwa tuyaha ku rwego rw'ishuri yadufasha cyane kuko nk'uko nari nabikomojeho dukoresha abakozi ubona ko badafite ubumenyi buhagije, bisaba kubongerera ubumenyi, kubaba hafi, uhora ubakontorora, uberekera kora iki. Umva nka RSB rero nk'urwego rufite ubuziranenge mu nshingano, iyo rubashije kumanuka rukegerana bariya dukoresha ku bigo bakabibaha noneho aribo babibihereye kuko banaturusha experience n'ubumenyi buhagije kuri ubwo buziranenge, hari ikintu byadufasha kuko baza bagashyira mu bikorwa ibintu bahawe n'abantu babizobereye. Ndahimana Jerome, umukozi mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB, avuga ko bigoye kugera kuri buri shuri ngo hatangwe amahugurwa, ariko akavuga ko abazahugurwa mu bukangurambaga bwo kubahiriza ubuziranenge buzakorerwa mu turere 11, abazahugurwa bazafasha abandi gushyira mu bikorwa ku bijyanye n'ubuziranenge. Biragoye kugera kuri buri shuri ngo ubonane n'abakozi baho, ariko mu buryo bumwe tuzifashisha nuko abazaturuka ku mashuri bazahugurwa, bazigishwa ku buryo nabo bazaba bashobora gufasha bagenzi babo mu gihe bazaba bageze aho bakorera. Birumvikana rero yuko iyi gahunda turimo izatanga umusaruro no gusubiza ibibazo bimwe abari muri iyi gahunda yo kugaburira abana ku mashuri bari bafite. Aha rero ndimo ndashishikariza buri umwe wese ndavuga tugiye tugira buriya ama NGOs, imiryango itegamiye kuri leta ifite igira uruhare mu bikorwa by'amashuri. Ntekereza yuko iyo ari intango, ndetse bakaba bagana n'ikigo cya RSB bakakomezanya muri ubu bufatanye kugira ngo tuzashobore kugera mu bigo byose, mu bigo byinshi by'amashuri, guhugura abantu benshi bazafasha na bagenzi babo gushyira mu bikorwa ibyo basabwa ku bijyanye n'ubuziranenge. Gahunda yo kugaburira abana ifunguro rya saa sita ku ishuri byagiye bigaragara ko muri aka karere yagiye itanga umusaruro, aho guhera mu mwaka wa 2022-2023 w'amashuri abanyeshuri bari 124,322, nyuma mu mwaka wa 2023-2024 baba 125,485, mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025 baba 130,884. Nkundiye Eric Bertrand, Goodrich TV mu karere ka Karongi. Nkundiye Eric Bertrand turamushimiye. Mu yandi makuru, kuri uyu wa gatanu kuboza umwaka wa 2024, Sena y'u Rwanda yemeje Domitira Mukantaganzwa ku mwanya wa perezida w'urukiko rw'ikirenga, mu gihe Hitiyaremye Alphonse we wagizwe perezida w'uru rukiko nawe yemejwe. Bibaye mu gihe kuwa gatatu ukuboza umwaka wa 2024 aribwo perezida wa Repubulika Paul Kagame yemeje abangaba abaha inshingano. Mugenzi wacu Umwiza Arima reka tumubaza ibindi. Sena y'u Rwanda yemeje Domitira Mukantaganzwa ku mwanya wa perezida w'urukiko rw'ikirenga na Hitiyaremye Alphonse wagizwe vice perezida warwo. Kuwa gatatu kuboza 2024 nibwo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatanze inshingano kuri aba bayobozi. Mukantaganzwa Domitira agiye kuri uyu mwanya asimbuye Dr Faustin Nteziryayo. Kuri wa kane tariki 5 Ugushyingo 2024 nibwo inteko rusange ya Sena yasuzumye raporo ya komisiyo yo kwisuzumwa rya dosiye z'abasabirwa kwemezwa ku mwanya aba bayobozi bahawe. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo 154 iteganya ko perezida na vice perezida w'urukiko rw'ikirenga bashyirwaho n'iteka rya perezida nyuma bakemezwa na Sena. Perezida wa Repubulika abanza kugisha inama y'abaminisitiri n'inama nkuru y'ubucamanza. Mukantaganzwa Domitira wagizwe perezida w'urukiko rw'ikirenga asimbuye Dr Nteziryayo Faustin yavutse ku tariki ya 11 Ugushyingo 1964, avukira ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Yari asanzwe ari perezida wa komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugururwa ry'amategeko kuva mu mwaka wa 2019. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'amahoro
bw'amahoro n'ububanyi n'amahanga yakuye mu kigo cy'ubushakashatsi bw'amahoro n'ububanyi n'amahanga muri kaminuza ya Hekima muri Kenya. Yanakurikiranye isomo ry'amategeko mu kigo cy'amategeko n'iterambere Institute of Legal Practice and Development, ahabona impamyabumenyi y'amategeko by'umwuga. Hitiyaremye Alphonse wagizwe vice president w'urukiko rw'ikirenga asimbuye Mukamuri Samaria Therese yari asanzwe ari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga. Yakoze imirimo itandukanye muri leta kuva mu mwaka w'1996. Umwizalima Goodish TV. Mu karere ka Musanze ho reka tubabwire ko bamwe mu bagana ikigo nderabuzima cya Karwasa ni ikigo nderabuzima giherereye mu murenge wa Cyuve basaba inzego zibifite mu nshingano ko iki kigo nderabuzima cyazitirwa kuko abarwaza baza kurwaza ababo baba bafite ubwoba ko bashobora kwibwa ibyo baba banitse. Ni mu gihe ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere bo buvuga ko ubufatanye n'abandi bafatanya bikorwa hari ibyo bari gukora kugira ngo iki kigo nderabuzima cyabe cyazitirwa ibibazo bihabwe umurongo. Mugenzi wacu Emmanuel Twishime arakomeza. Ikigo nderabuzima cya Karwasa iyo wakuze imyenda nanga se hari ico warambitse urahicara paka kugeza igihe wa mwenda wakuriye wuye ukawutwara ukawuhamya. Umuntu ahora ahangayitse ngo bamwiba ibyo yanitse kwatazitiye. Aba ni bamwe mu bagana ikigo nderabuzima cya Karwasa giherereye mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze basaba inzego zibifite mu nshingano ko iki kigo nderabuzima cyazitirwa ngo kuko abaje kuharwarira abarwaza baba bahangayitse kw'ibyo baba banitse bishobora kwibwa. Ikigo nderabuzima cya Karwasa ngiye kubera ko ariho nkunda kubyarira bahatazitiye. Iyo umuntu yafuze nyine imyenda waje bisaba kugira ngo abari kureba umurwayi arikanyaruka arebe n'imyenda ye kuko bashobora kuyitwara kubera ko hatazitiye. Umuntu ahora ahangayitse ngo bamwiba ibyo yanitse. Iyo uhicaye nyine urumva ko umurwayi nk'iyo hari icyo akeneye abura uwo atuma agatuma nk'abandi barwarira abandi barwayi bityo bamubangamira iki atarwaza umurwayi we neza ko aba ari gucaracara ari kureba ko bamwiba. Twasaba ubuvugizi ku kigo nderabuzima bakahazitira bakahakorotira bagashyiraho urugi kugira ngo tujye tubona umutekano w'ibyacu nimba hari ibyo wanitse kugira bidahungabana kuko haba hari urugi hakinze hakorotiriye. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'aka karere ka Musanze buvuga ko bukizi ariko ko ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye bakorera muri aka karere bari gutegura ingengo y'imari y'uko iki kibazo cyahabwa umurongo nk'uko bigarukaho na madamu wa Nyirigira Clarisse umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Akarere ka Musanze mu by'ingenzi twabonye ibigo nderabuzima byinshi bifite by'akarere no kutagira uruzitiro cyangwa clôture. Ibyo rero abatekinisiye bose babikozeho ubu turi bariho barareba budget byazatwara kugira ngo tube twazabikoraho ku bufatanye n'abafatanyabikorwa kugira ngo ibigo nderabuzima byacu bibe bizitiye bifite n'umutekano. Uruzitiro ni kimwe mu bifasha kurinda umutekano w'ahantu runaka niba birimo ndetse n'abarimo bakaba bakoreramo imirimo yabo badafite umutima uhagaze kuko baba bizeye umutekano wabo. Emmanuel Twishime, Goodish TV mu karere ka Musanze ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Kora sport kandi mu buryo bukonogeye. Mega Global Market urahasanga G Vibration Plate, imashini ituma ukora sport utavuye mu rugo, ikomeza magufa, umubiri ukaba uri fit, ituma umubiri ubutoshye, ikamura ibinure bidakenewe. Kora massage y'ibirenge wawe mu rugo nta stress hakoreshejwe imashini zikoranye ubuhanga. Ibirenge biratondekara nyuma y'umunsi muremure waguteje umunaniro. G-Sport Massage irabikemura. Sibyo gusa, G-Leg Beautician nayo n'indi mashini yihariye. Kandagiramo wicaye mu ntebe wawe maze amaguru yawe ahabwe massage y'igisirimu. Izi mashini zose zihari ngo ubuzima bwawe bugende neza. Zibarize muri Mega Global Market mu mujyi wa Kigali inyuma yo kwa Makuza mu nyubako Mateus muri etage ya 3. Hamagara nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe cyangwa ubagurira kuri urubuga rwa internet. Ubuzima bufite agaciro karuta kazahabu. Byakumara iki gutunga amagana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Goodlich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics,
sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 cyangwa 0788 na 0788 inkuru igezweho mu gihugu hose ni umuti w'amenyo ukoze mu makara y'imigano Zomke Bamboo Charcoal Toothpaste. Uyu muti w'amenyo wongeyemo free wall kugira ngo amenyo yawe adacukuka. Ukoze mu makara y'imigano, abahanga bemeza ko ari ryo banga ryo kuvana ibizinga ku menyo, guhindura impumuro idashimishije mu kanwa, kwica bakteri zose zituriye mu kanwa no ku rurimi, kwirinda indwara zo mu buhumekero, ugasigarana amenyo yera nk'amasimbi n'ishinya izira indwara. Si ibyo gusa, Zomke kandi n'undi muti w'amenyo ukoze mu cyatsi cya mint kizwiho guhindura impumuro mu kanwa. Iyi miti y'amenyo Zomke Charcoal na mint, yaba intoya cyangwa inini, irakwibutsa kwirinda gusesagura amazi. Niba wifuza kudapfusha amazi meza urusa mu gihe woza amenyo, funga robine woza amenyo neza, ufungura amazi ari uko ugiye kwiyunyuguza mu kanwa. Niba wifuza kurangura umuti w'amenyo Zomke, hamagara Primo Care kuri nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe. Zomke hifashishijwe umugano ndetse n'icyatsi cya mint, mwenyura n'abandi baseke. Zomke, impumuro itaguteza abantu. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe baturarwanda, nimvuga impamba y'ubusirimu mu myambarire ujye wumva Easy Buy Shop. Iri ni iduka rimaze kwandika izina mu kwambika abari n'abategarugori ndetse n'abagabo. Tubafitiye imyenda myiza y'abakobwa ndetse n'abadamu. Wahasanga amakanzu meza, amapantaro, imipira, amashati, kostime, inkweto z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'imyambarire. Easy Buy Shop dukorera mu nyubako ya Kigali City Tower, umuryango nimero 2. Wabisanga kandi no kwa Makuza Peace Plaza muri etaje ya 3 umuryango nimero 4. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782 53 57. Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Easy Buy Shop Kigali, naho kuri Facebook ni Easy Buy Shop. Ambara neza uberwe hamwe na Easy Buy Shop. Byose ni kuri Nyirangarama. Aho turi hose tumwagasha usahibwira ibanga ry'akabanga aho riva yo mu mabanga y'imisozi iteze neza. Byose ni kuri Nyirangarama. Mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, reka tubabwire ko Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko abantu bagera kuri 79 bishwe n'indwara itaramenyekana ifite ibimenyetso bimeze nk'ibicurane yadutse mu majyepfo y'uburengerazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo nandi yose twayakusanije. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko iyo ndwara yamenyekanye guhera ku itariki ya 24 Ukwakira uyu mwaka. Benshi muri bimaze kwica bakaba ari abana bafite imyaka iri hejuru ya 15. Ni mu gihe abantu barenga 300 bamaze kwandura bagaragaza ibimenyetso birimo guhinda umuriro, kurwara umutwe, gupfuna bya buri kanya ndetse no gukorora, kugira ibibazo byo guhumeka no kutagira amaraso ahagije mu mubiri. Amatsinda y'abakora ubutabazi yoherejwe muri iyo ntara ya Kwango, by'umwihariko mu karere ka Panzi, aho iyo ndwara iri kugaragara cyane kugira ngo bite ku barwayi ndetse bakora iperereza ku bwoko bw'iyo ndwara. Symphorien Manzanza, umuyobozi w'umuryango utari uwa leta, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyazereta ko ibyo ngibyo bihari ndetse ko biteye impungenge kuko umubare w'abanduye ukomeje kwiyongera. Ni mu gihe umukozi wo ku rwego rwo hejuru mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku rwego rwa Afurika yabwiye ikinyamakuru cya BBC ko bohereje amatsinda muri ako karere biturutse mu rwego rwo gukusanya ibimenyetso byo gukorera amaperereza muri laboratwari. Abategetsi basabye ko abaturage batuza kandi bakaba maso. Banasabye abaturage gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune, kwirinda kujya hateraniye abantu benshi no kwirinda gukora ku mirambo y'abapfuye mu gihe nta muganga uhari, ndetse no kumenyesha abashinzwe ubuvuzi mu gace baherereyemo ko hari umuntu abaturage baketse iyo ndwara cyangwa se hari uwapfuye mu buryo budasanzwe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ihangana n'ikiza cyane cy'indwara, by'umwihariko iy'ubushita bw'inkende izwi nka monkeypox.
hagati yo muri Mutarama na Nyakanga uyu mwaka abategetsi baburiye nibura abantu bagera ku 12,500 banduye iyo virusi. Ni mu gihe mu myaka ishize iki gihugu cyari cyanagaragaje indwara ya Ebola. Amakuru avuga mu mahanga reka tuyakomereze muri Guinea Conakry. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Guinea yavuze ko imibare y'abantu bahitanywe n'isanganya ryabaye ku cyumweru mu mukino w'amakipe ari 135, abenshi bakaba biganjemo abana. Iyi mibare nubwo itaremezwa neza irarenga umubare w'abantu bapfuye ku mugaragaro bagera kuri 56 batangajwe n'inzego za leta ya Guinea Conakry. Ni mu gihe ikigereranyo gishya cy'abantu bapfuye kigera ku 135 ngo gishingiye kuri raporo zatanzwe n'ibitaro, amarimbi, abatangabuhamya n'imiryango yabo. Ni mu gihe kandi byongeyeho ngo abantu barenga 50 bagishakishwa. Guverinoma yasabye ubwitonzi inaburira kwirinda abantu ko bagomba gukwirakwiza amakuru ataremezwa neza, kandi yemeza ko iperereza rigikomeje muri Nzerekore, umujyi wa kabiri munini mu gihugu aho aya makuba yabereye. Minisitiri w'ubutabera Yaya Kairaba Kaba akaba yatangaje ko hatangiye iperereza y'ubucamanza kugira ngo ababigezemo uruhare nabo babiryozwe. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze muri Kenya. Minisiteri ishinzwe uburezi muri Kenya yafunze amashuri 348 yacumbikiraga abanyeshuri kubera impamvu z'umutekano. Umutekano nujyanye n'ibikorwa remezo bihagije ku buryo bishobora kurengera abanyeshuri mu gihe habaye ikibazo cy'inkongi y'umuriro ndetse n'ibindi. Nyuma y'uko muri Nzeri uyu mwaka ishuri ryo mu gace ka Endarasha rwagati muri icyo gihugu cya Kenya ryari ryafashwe n'inkongi, abanyeshuri 21 bakahasiga ubuzima. Mu gihe isuzuma ryakozwe, minisiteri ikaba yatangaje ko hari amashuri basanze adafite abanyeshuri aho bahungira mu gihe haba habaye inkongi, ngo nta n'ibikoresho bizimya umuriro bihari, amacumbi y'abanyeshuri make, kandi ngo nta bakozi ibigo bifite bita ku bana b'abakobwa babyigamo ndetse n'ibindi. Minisiteri y'uburezi muri Kenya ikaba yanatangaje ko hari n'andi mashuri basanze acumbikira abanyeshuri kandi nta ruhushya bifitiye. Hatanzwe ukwezi kumwe ngo ayo mashuri aba yujuje ibisabwa cyangwa se afungwe burundu. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze muri Angola. Perezida Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagaragaye asinziriye mu nama yigaga ku mushinga wa gari ya moshi muri Angola. Ni umushinga wa gari ya moshi uzwi nka Lobito Trans-Africa Corridor Railway izahuza ibice bya Zambia, Repubulika Demokarasi ya Kongo na Angola. Amashusho yashyizwe hanze ubwo inama yabaga. Biden yagaragaye yazamuye ikiganza cye gipfutse mu maso nk'umuntu uri guhondobera. Byabaye ubwo intumwa ya Tanzania yagaragazaga icyo umushinga uzamara muri icyo gihugu cya Tanzania. Ni mu gihe ibinyamakuru mpuzamahanga byo byatangaje ko Biden yamaze amasegonda nibura 80 asinziriye. Ibiro bya Perezida wa Amerika byatangaje ko Biden yiyemeje ko igihugu cye kizatanga miliyoni 560 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gutera inkunga uwo mushinga, bikazatuma amafaranga yose Amerika izatanga kuri uwo mushinga agera kuri miliyari 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ubwa mbere Biden agaragaye asinziriye mu ruhame, kuko muri Kamena uyu mwaka nabwo yari yemeye ko yasinziriye mu kiganiro mpaka yagenanye na Donald Trump. Icyo gihe yavuze ko byatewe n'ingendo ndende yari amazemo iminsi, nubwo hari abenshi babihuza n'imyaka afite, dore ko ageze imyaka 82 y'amavuko. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyasoreze muri Korea ya Ruguru. Polisi ya Korea ya Ruguru yatangiye gukora iperereza kuri perezida w'icyo gihugu Yoon Suk Yeol ku cyaha cyo kwigomeka ku butegetsi. Ni amakuru yatangajwe n'umuyobozi w'ishami rya polisi ya Korea y'Epfo rishinzwe ubugenzacyaha Wo Jong-so akaba yavuze ko perezida Yoon Suk Yeol akekwaho icyaha cyo kwigomeka ku butegetsi biturutse ku bibazo bimaze iminsi muri iki gihugu. Ibibazo bya politiki bya Korea y'Epfo irimo bikaba byaratangiye kuwa kabiri ku itariki ya 3 Ukuboza 2024, ubwo mu buryo butunguranye perezida yatangazaga kuri televiziyo y'igihugu ko yashyizeho ibihe bidasanzwe. Yavuze ko hari abadepite bafite umugambi wo gukuraho abayobozi b'ingenzi muri guverinoma n'abashinjacyaha bakuru, kandi ngo bamaze igihe bagerageza guhagarika ubuzima mu gihugu, kandi ngo bakorana na Korea ya Ruguru. Ku ngoro y'inteko yiganjemo abenshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, hoherejwe abapolisi n'abasirikare bari biteguye guta muri yombi abitwa abanzi b'igihugu. Abagize inteko ishinga amategeko bahise baterana bahatira perezida gukuraho ibi bihe bidasanzwe, arabyubahiriza, ariko ahita hatangira imyigaragambyo yasabaga ko uyu mugabo yakwegura. Iki cyaha cyo kwigomeka ku butegetsi bwa Korea Yoon Suk Yeol yarakurikiranyweho, kikaba gishingiye kuri iki cyemezo yafashe cyo gushyiraho ibihe bidasanzwe mu gihugu. Mu bandi bari gukorwaho iperereza harimo kandi minisitiri w'umutekano na minisitiri w'ingabo Kim Yong-hyun, we wahise anegura. Donse tuyizere, Goodrich TV. Aya makuru avugwa mu mahanga niyo yatugejeje ku musozi w'amakuru twari twabateguriye muri iri joro. Reka dushimire mwese twonye muri aya makuru, dushimire cyane mugenzi wacu Jean Bigirimana wakoze ibishoboka byose kugira ngo
amajwi n'amashobagiro uko bikwiye. Njye nitwa Leonce Tuyizere, Imana ibarinde. Haleluya, nihashimwe se umwami wacu Yesu, wewemeye gutanga umwana we ngo apfire ku musaraba. Haleluya, nihashimwe se umwami wacu Yesu, wewemeye gutanga umwana we ngo